Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka kanun yele ka jongka Meghalaya State Paralympic Association ka bami khmat ya ka jala Meghalaya kala yora ya ka nam Lahduh ha ka lumpung yele ka jongka 9 men's Ibff National Blind Football Championship 2025 kabla long ha Dehradun Uttarakhand nadu ka khalai tarik uno pra arjar pesan bat ka bala penkon no ha ka khat pra tarik uno pra arjar pesan ka Meghalaya kala yora ya kani ka nam job hadien bakala laban pelim no ya ka kenhun ya le ka na ka jala Uttarakhand da Shigola not ya ka bala yothab da Ukingson di Marak tang ha ka por san minute bala sedang ka jekhun ha ka kelas step da kani ka jing job ya ka nam Lahduh kani ka kenhun kala yo ban wanra shala yeng ya ka trofi bat ka jing sarong ya ka jala Meghalaya borokoi जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और 1-0 से बढ़त बनाए रखी अपनी पूरे मैच के दौरान, हाफ टाइम के दौरान भी और उसके बाद भी, और इसी के साथ वो जीत दर्ज की और बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं।